CPIML, HSDC, KSA, KNCA, ISA, RYA, HPYA, SYC, SYJ, Penchenglok, Songkrit Trok, Asong Chingrum, si Jakhong ni Pai Inkoira Po Ani, Ghonta Krehinian, Karbi Anglong Kangkir Kepa. Lumbazong Youth Development Committee Indeng Priya Mahangke Thek Ani Katalon Jiapan Kachisik. Dongkamukam along Kechengsi Hirbang Amai Kepaman. Kardom Karbi Prime Time long peneli journality movie non birdang ton pen adrikta CPIML HSDC KSA KNCA ISA RYA HPYA SYC SYJ pen chenglok songkrit trok asong chingrum pet pen jakhong ni phai koira pho da por phai pho apor pen anigang sam por phai pho apor an Karbi anglong angkang khonta krehini hemprek aparman kangkir ke phapu thak jakhong ni phai koira ke thomani phirang kya tumang no pachini Hemprek aparman Karbi anglong angkang kangkir ke pha along Karbi anglong arat do anta ingsam jin pen kangkir kapachunji aphan kachirap kachetudunji aphan phirangkia tumaphan pachini kidam tangani BJP ratchari asong atum alam chak non BJP sarkar nangchari nang chalom tet api anta lamchak chipapleng predet এইবিলাক তেওঁলোকে এইখিনিতে তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰক তেওঁলোকৰ নাটক সমাপ্ত কৰক যে ইলেকশনত ৰাইজৰ ভোট আদায় কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু হেয়া আজি মিছা বুলি আজি প্ৰমাণিত হ'ল আৰু আমি এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলঙত ডিমা হাছাওত থকা বিভিন্ন দল সংগঠনে আমাৰ অট'নমাছ ষ্টেটৰ স্বাৰ্থত আজি বিজেপি চৰকাৰৰ যি প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে মানে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব বুলি আমি তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকক আমি আহ্বান কৰিছো হাইডেড অফ হিট আলাং লিতুম গভৰ্ণমেণ্ট নিডেড পেন অফ হিট alang litum elitum aphan hemprek lang ki piji arai dawe asona thaksi pachu kidam tang alang li non ke haidun MP Horan Singh base tame alang li pu la ke alang li hopet kali lake elitum aphan Karbi anglong aphan anno ke pang thong mata amek ki palu asonsi elitum chini dam elitum aphan natok ke klemason drama ke klemason si nang pinchong elitum mane hemprek ke hang bang a Karbi anglong ke avelo besi elitum manang matha elitum do asok do pu elitum ke mat ha jo ajoksi piniani elitum labang so 16 organization pentame elitum chisong nang koklo 25 July 5 AM to 5 PM an elitum kangkir phaponji Kidamtang Parliament session along Karbi anglong la pen Dima Hasaw pen kachetoidun MP Horan Singh be session along lam kijaidun aputhak Central Minister pen lam clerk along hemprek ke BJP agenda along avelangpu kipuke chokchi rata phan ka chongthui akrong ki ington nangpo Karbi anglong autonomous council CMEM MLA la pen MP do anta hemprek nangji pulote arpu pen ti o hai nangji pusi alang litum phirang ki atumangno lam thek ki jai padu kangkira hotse ka chilanga phan kidam ke wang lang ke pon ke wan la pen gakhir ke pon ke wan agari motor chelenglong ji puta protima ing hipi ahin pen Karbi anglong arada phan pachini কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ যি ষ্টেট হোম মিনিষ্টাৰে তেখেতে যি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে যে দেয়াৰ ইজ নো প্ৰপ'জেল আণ্ডাৰ কনচিডাৰেশ্যন টু ক্ৰিয়েট এনি অট'নমাছ ষ্টেট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 244A অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি তাৰমানে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ যি অট'নমাছ ষ্টেটৰ যি দাবী এই দাবীক তেওঁ নাকচ কৰাৰ কাৰণে আমি অহা 25 জুলাই তাৰিখে পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ আমি 12 ঘণ্টীয়া কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও বন্ধৰ আহ্বান কৰিছোঁ আৰু এই বন্ধ কালচোৱাত আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি পানী যোগান আৰু গাখীৰ যোগান ইত্যাদি আমি ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু সকলো দল সংগঠন তথা কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৰাইজৰ অট'নমাছ ষ্টেট প্ৰেমী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই বন্ধ পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিবলৈ Lumbazong Youth Development Committee asong atum ke wangji pai ni phai Asia ni dipu club along ingdeng pliam hang ke thekaning katalon ji aphan kachisi kachitanga birta jakhong ni phai koira ke thomani kat news sa hemalong phirang ke pen birta nang pale
LYDC สองเป็นเมผู้ดอนรองพาร์เป็นเคลมบังผู้ดอนอัตุมาพันจาปอนลินซีโปสเตอร์กตาอาศัยดิผู้รองสุปียงกังเป็นเชงล็อกมันจะมาลมอันตาโปสเตอร์กตาอาศัยปัตุปอน LYDC สองอิงเดงเปลี่ยมหังกเทกอันนี้กตลอนอาจายเมกเมเซนเป็นกัปจุนเจียพันลุมบะจงหังกังริสุยจังเป็นเชงล็อกกิบิกิทีละเป็นซาร์ปิซาร์พัวตุมโดอันตานังจิตองดุนเจียพันอลังลิตุมเป็นกัจจุนิงริปโตและเป็นลาสวานี่หัมพังสองเป็นเชงล็อกรัชเรียสองอาตุมสตามีกังกิรกิพาพิเดเจียพันตากัจจุนิงริปโตang part LYDC asong ki ahok pet pen lumba jong arada phansik karjab asong apot Karbi Anglong Administration Law and Order Greater Difu Bazar Committee Karbi Anglong Chamber of Commerce lapen Difu Municipal Board atum pen setami kachirap kachito dun vekchi aphanta kachuning ri padupon thu lapen LYDC amhang tek katalon ani lumba jong angkang kidora doan chitong dun vek popusi LYDC amai pudhon rong pharpen aning chepathe Dongkam mukam hirbang amai pen patri piponsi jakhong ni phai ingkora hiniar ni dongkam mukam waisong pathok lam along ke cheng si hirbang amai kapaman pona birta Cut News Channel apirang ke atum pen birta nang pale La so hirbang amai lake Hell Angel Atur Bamboo Industry Goodwill Initiative Foundation lapen Jambili Literary Foundation chirapet pensi ke paman pon pusi birta riptun long Ada porpai sirkep apor pen hirbang amai ingku ponsi maya long prek jam adim pen Owi bari ma hirbang la pen owi kimia hirbang atum chetong dun chupha hirbang atum pen pinangana hirjir ki hir padu ponte da phi klim sumar atum pen pangcheng ponsi hirjir ka chipate padu pon Hirjir ka chipati pen ang part jai me kalong hirjir lamet lapen owi kimia putha ka chathan ka chimum ajai mek ta padupon phirang ki pen chihu chipura hut literary foundation pen on teron lapen saising rong pi hirbang atum pen owi barim a hirjir lapen owi kimia hirjir putha koson chika cheprek ki donang ko alam te than pachini lopini dong kamukam hirbang amei pen kapedupon bangso hirjir amei along ongdung prekyam karbiang long aratum na chitong si lapen hirjir hirbang atum texer atum dakang chingrum lo lapen uwe ki mi atum pen hirjir anat aning ke hang pik atum dakang chingrum dundu la selang atum pen kachi hut chipuji phanili chengpon po la se aprang si ke ladak itum along anong ke thang klong itum hirbang lo sar singrong pi alang li pen sini tum puthot chi hut chipuji phansi chi sik lo hirjir ka pora lam do muthe nili bangelan hirbang pulo stan nili hirjir bang ke thekala met putum dola sita niligi chini dam bateng bote hirjir bote la bang ke apor pena por hut ili tumalong indingar loga matha kintu ki sunga do we pi ne la bang ke matha lama bang indingar lu penang bat dereti mane bang ka lun be bonda tat po mane bang ke tok det po la ke tok lo penang ke klang hormu lo pote la dag bang si la ke hirbang ba hirjir ku bang nang manji la si hirjir bang ke ridom mate ang di ke en pen bang sido apen ili tum bang ke karbi tum jong silang lo pute la bang ke ili tum ajir bang rang sina sar por long pen ili tum long pol lo hoi doi to ma vet to seng long to pulason kumpak to pu do lo son hok ili tum lang lo phi la bang ke jir thong ke bak do la ovelun lo bong welun lo blue bong welun pute la bang ke luna phulo la sala da masi lam theki hum ga do we pina bang la so ajir ben man nang plang la so bensi iltum karbi lo bang ke ili tum hirjir lo ili tum luna lam lo ka do we lo hala so ajir ben man si ili tum anak kai lo ne ili tum la lo ka tok pen asamis hindi bengali pula so hirjir chini da ko ke ili tum hala so ajir ben man si ili tum lun lam ka do we pen hirjir paplang lo abarim ke tok ili tum la met ili tum ridlo
Saigitiki, Kato penange plan nange pi alam the, la sobang ili tumang bong pen, kecepa choy, la solam the kato pen kapang bob, la sopen nange plan alam mang ili tum pisar pusara kai pen non inchuk piglo la sohmu pen kapaklang pamang tala kapaklang lo sita nona ki mi la bangke non pirthelang ki klang bob la bangke nang lima thanang po tok nang po la pen la sobang hirjir pulute ke tok bang ko pisi tok ma la bangke ke tok bang tok dat po sita kamatha ithi bet alam tabe elan bet tame imek bet sidame sita la solam thebang munia phulu nang po lang dam pulo de owi kimi pubang ke ong pigan ba pakhang pigan pu pudamon eleng athema nona son hirba amai puta ki bicheng lang lada ke la pena ko lang dam lo pulo te di non ili tum claim bo am hut pusta me penang anari so e jang ginar ju no hirba amai ko pilo la ke jola son do kok lang non ta he pasi ke thega tum ke do inot bahini just tame hedi ki rung pon bang ave kuli pudam de tame lo non mat ke athema son hirba amai da bi pinang mati di lasi pan pa phang pikan pe kali la just tame ining ke the do la pen thek long je la sonyong si ili tum thek mu chor tu hirbang pi tu me ding lang tu e japon pulo te an su se pa phang du oi di hirbang mai pu bang ke kachini tum da ong kik pe lang ason jo dong ka bang ke di ovi kimi tu me do lo through social media pen he nang ka chirap dun ke do dem pen punon la pen la pu alam pen chot pu sita penang ana la dong ka long he di akisar sara tum ke he nang thana pare dun do abang nang chitong di pusta he nang chirap dun ning ke re pen la punang ke pare du nang ke thanu son le klemon son le damon pu bang ke penang an tum nang chirap nang chito dun la pen ning rong olo athe manili tum ta ke klem cheng lang la pu yuta tum risoi jang me di jor po tum chingwai soi si ki bilo mati di aja sita me anutin hane chupuda ni tum son biji pen anutin da na chirap na chito dun ke dolo penang Normal am so porphan birta muington pa eksena. Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88 008 or
0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Karbi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Karbi outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihina mopi puthot pirta along wangthulo. Tezpur Hospital penpatir piponsi surihini rakrisir kep aningkana baha second inter-church football tournament jakhong ni phai inkoira ke thom ani gangsam porphai ke thom apor malompen upper dokmoka pathuoklam along angdung kiti pathupon tanglo. Second inter-church football tournament angdung kiti ka pathuolong dokmoka Christuti Church pen UDB CYD ang bongsi pathuponlo bangsu ka pathuolong alhisar puaman pen Tezpur Baptist Christian Hospital pen Dr. Sara Katholi Cho Chetongdun Phabang jangal hiaman pen Rosemary Augustine Dr. Aniar Poset Paul Elias Basumatari Tenishin Sangma laben Chopha Alhiaman pen Dr. Asolia Chest Master Kenny Dr. Sriram Dr. Amrit Demta Anurag Demta William Sangat laben Saron Hansiang Parta Mondulia Pastor Atum Chetongdun Keteng Siang Kong Kapatu Chengdet pen minute grip hockey chokahut UDBCYD aterang atumpen budhutaro ball ipum kithap aphijong Chris Dutia terang atumpenta niradhanwar pen ball ipum thap thulo minute inkoyahut UDBYCD atumpen nusang longchar pen ball ipum thap thulo Chris Dutia atumpenta powan kakra ball ipum thap si kecheng siang kung kapathu jutlo abithuang kung kapathu pangcheng ponthu si Chris Dutia atumpen numordhanwar pen ball ipum thap pen Chris Dutia atum UBDCY diatum apan 3-2 goals pen paremsi angdung kiti kapathu chepahai ponlo angdung kiti kapathu along kilang mene anong e numor dhanwar na pen ball kithap ke ongnai anong e budho taro si chepalong. So this is an program, a football tournament organized among the different youths, teams from different villages around, especially the church youth teams. We have two objectives. One is firstly to encourage sports because sports helps our young people to keep themselves healthy and stay away from all these so we encourage sports. Secondly, through a platform like this, when we bring all the youths from different villages, it builds a sense of unity and common sense. So through this also unity, we try to create awareness for our youth. Like this year, our theme is against human trafficking and also against addictions. So when we foster this unity and friendship among different groups, different villages, it helps us to have a good platform to take up these social issues. So the Baptist Christian Hospital is very committed for this upliftment of this social concerns in this area as well. Okay. Second interchurch people alam the bangke jasemet bangke la mondoli Christian mondoli atum program mondoli do Baptist do Catholic do Presbyterian do Assemblies of God Church do Believer Eastern Church do la pen AG Church kapek mondoli do mondoli ke do an atum adisolim so atum pan pathua hin natus dame pathek konji made Asia platform ki pipen jirpo jirpi kchibi khela pe najok ningkan sam pithek khela pe najok jirpo jirpi chibi me khela pe najok rada phana ningpan sam thek jo lai hoi ning si ke ban je pan la pen Asia khai pen Asia khai ningkan sam ki ban thek ya pan
matangte ring rapet do rapet cho rapet la pusona spirit ke banja phansi just me ke mangpo kan la ke khela pe jo mule khana ning ke paru la pen son si je po ju pi ke ju bi friendship ana tu just met ke la pen ke the ga tum du satai li tum yo se platform people pe purote football da patu tek jata hai but ke tum da tek long le ba lun gilun the ga tum se ta me ili yo se platform pe te lun da tek thelo o la son tha sila mondoli pulo se ta da patu ke mondoli aro ke dori so tum de deta hai kapek pek tum ta join la pe just met la mondoli do an to bani si ke banja phansi ke plan ne klempo Hojai district Dhorpukuri lapen Dongka station adak jakhong ingkora hini ajo inur amuni dapan train ke patong ajok apran dam juilo pusi Hojai pen kat news along birtanang pale Phirang ki pen birta ke longa tengki train ke tong pen apran ke dam abang pu Hojai district Longka balu bhondar amekar Prem Kumar Singha pusi ke ton kelang atum patini alang li bukajan along gari kewek asai sikik claim puta ke ton kelang atum pen pachini piso kimi ke entu lapen akimi akiban alam pensi Prem Kumar Singha Dhorpukuri lapen Longka station adak train arumalong chiprin dutsi apran chipadam puta Hojai pen ladak birtanang pale সেইটো লট এই ঘৰুৱা মানে কি ল'ৰাটো কি হ'ল আগৰ ঘৈণীয়েক আছেই দুইটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী পিছত কি হ'ল তাত গৈ গুৱাহাটীত গৈ গাড়ী চলাৰ পিছত কাৰ এটা মাইকী এটা পঠালে এইটো বাগানী নেকি তাৰো বোলে ল'ৰা ছোৱালী আছে এই মাইকীটো অহাৰ পিছত ঘৰৰ মানুহে সমাজক মাতিলে গবৰা চবৰা চব আহি গ'ল সমাজে ক'লে যে বেলেগ মাইকী লৈ আহিছে এইটো সমাজ এইটো নহ'ব ছোৱালী আনিলেতো বেলেগ কথা এইটো কাৰণে এই সমাজত থাকিব নোৱাৰিব লাগিলে তই লংকাত গৈ ভাড়া থাক সি নামানে নহয় দা চাহ লৈ বোলে খেদা খেদি পিছত পুৰণা মাইকীটো আহি কেছ কৰিলে বোলে এনেকৈ মোক অত্যাচাৰ কৰি আছে পিছতে লংকাৰ হেৰি গৈ মাইকীজনী উঠাই লৈ আনিলে নতুন তাৰপিছত ৰাতি বোলে কেইটা বজাত কোনটো ট্ৰেইনত মাৰিলে চাপ মাৰি মৰা মানুহৰ নাম কি প্ৰেম কুমাৰ সিং কিমান বয়স হ'ব 26-27 আপুনি স্থানীয় মানুহ গাঁৱৰে ছাৰ ক'ত পালে মৃতদেহ ৰেলৱে কিলোমিটাৰ 156 অব্লিক 1 এনেকৈ ৰাতিপুৱা মই খবৰ পাওঁ যে এজন অচিনাকি মৃতদেহ পৰি আছে বুলি কোৱাত ৰেলৰ পৰা মেমোতে আমি ঘটনাস্থলীলৈ আনো আৰু ঘটনাস্থলীত গৈ পাওঁ দেখে যে এজন মানুহ বেডলি ইঞ্জুৰি অৱস্থাত হাত ভৰি কটা যোৱা অৱস্থাত পৰি আছে ৰেল লাইনৰ ওপৰতে তাৰপিছত অনুসন্ধান কৰি গম পাওঁ যে মানুহজন অসুস্থ এই ভালুক মাৰিলে ৰানিং ট্ৰেইনত তেওঁ খুন্দা খায় হাত ভৰি কটা যায় আৰু ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ছাৰ মানুহজনৰ নাম কি মানুহজনৰ নাম প্ৰেম কুমাৰ সিনহা ঘৰ ক'ত ঘৰ বালুভণ্ডাৰ ৰাতি ট্ৰেইনে মাৰিছে নেকি এইটো মিড নাইট হ'ব ৰাতি ট্ৰেইনে কাটিছে কি কাৰণে মৰিছে আত্মহত্যা নে কি বুলি ভাবে এইটো এতিয়া আত্মহত্যা বুলি ক'ব নোৱাৰি চলন্ত ট্ৰেইনত আহি হৈছেতো এতিয়া আত্মহত্যা যদি হ'লে তেনেকৈ ডাইৰেক্ট কটা অৱস্থাত পৰি থাকিলে মানুহটো চুচৰি গুচি গ'ল ৰানিং ট্ৰেইনত গোটেই ফচি গ'ল চকাত চুচৰি লৈ গুচি গ'ল 1 মিটাৰমান চুচৰি লৈ গৈছে এতিয়া মুহূৰ্ত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়া মুহূৰ্ত পৰীক্ষাৰ বাবে নগ'লো Karbi prime time ang kilabons kang ton pekla dumit hakmi kurang tu